Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Taki Humanakampi, acá Tardinarun Asiñani, Hila Cuyacanaka, Camiskun Hamas Humanaka Hikat Asipharakta. Taki Humanakaru, Arunt Anipsman, Tatituna Sutipharu, Kaukanakansa, Humanaka Hikat Asipta Kuyaka Hilanaka, Humanakau Arunt Atapta Diusana Sutipharu. Humanakaru Arunt Anipsman, Akasuma Tatito Humarna Yarbira Churaskisto, Ukatwa Humanakampis, Arunt Asiraktan Hila Kuyakanaka, Chikansa, Ukisana Munasiñapach, Wali Hachawa, Aukisana Chakuyap Esñapach Chikansa, Wali Munasiriu Tatito Sahila Kuyaka, Ukatwa Humanakampi. Arunt astan hani punko lektasa hila kuyaka akaradio toquita hila kuyakanaka ukamach chikansa hasta walisuma kun jamás humanakay khat asipta yaqipanaka inas utanaka mankasipta yaqipanakasti trabajo nakansi khat asipqaraksta taki humanakawa diosana sutipharu arunt atapta hila kuyaka. Así poco a poco voy aprendiendo. Sí, ayer, pero Diosan aruna kapah walias kipichi kansa uyartanya, unyakiptanya ukasuma tatitun aruna kapa. Ukasuma tatitun aruna kapa kiuhi wasanakar walisuma chamanch tarakistas pa humaruna yaru kuyakanaka hilanaka. Haniti tatitun aruna kapa unyahatsna, haniti tatitun aruna kapa litsna ukapachan hachikansa. Hiwasanaka inas ahaito konsa hasta karekta waisna, inas ahaito konsa ukakisarna karaksna, pero walias kiwa tatitun aruna kapa uyaraña. Nayasti aymara lahratpi uyartanej. Humanakati utanaka mankapsta hila kuyaka abstasip harakismau uka Biblia nakama hila kuyaka ukamah aka primera de Juan 2:1 naira katarua uyartañani hila kuyakanaka ukat hapashpa primera de Juan 3:4 raki utok tarakiñani hila kuyakanaka ukamah uyartañani. Amados y hermanas, gracias Señor. Aka suma tatitun aruna kapag sipiche kansa. Ekenchawina kapag siwa hila kuyaka. Tatito Jesucristo hiwasana arhatirisaja sekaya. Ukamachche kansa tatit Jesucristo hiwasan arhatirisaja. Munata wawanakaja akanakwa kelkanipsma. Huchahani lurap hanyamataki sekaya. Ukampisa kaukiritiha huchanakasa ukatakeha. Uthistua ma arhatasiri alahpacha aukisana naira katapana ukasti Jesucristo asejaya hupachika tatito Jesucristo hakanyapwa loktasiwai uka tokewa huchanakasaja perdonata jesejaya ukamah tatito saja hila kuyaka hupawa hakanyapa loktawai Taki uka huchanaka hiwasat apak awayisto taki wawal taki aka orak pachana sehaya ukasti taki aka orak pachan huchanaka pawa sehai hila kuyaka ukamach chikansa Jesucristo hupawa hakanyapa loktawai ukatwa chikansa hiwasanakan huchanaka saha umashtat unihtasiwai hila kuyakanaka kun hasumas tatitu sa hila kuyaka Tatito humarna yaru komach asiwistua. Taki uka huchanakatua hiwasanakar abs asiwaihistu. Kuna pachati hiwasanakahan tatito unkayasna uka pachaha. Huchanwa hakas kayasna. Uka huchataipinwa hiwasa hakas kayasna hila kuyakanak. Uka tatito chikansa hakanyapwa loktawai. Uka tokoywa hiwasanakan huchasaha. Perdonata hila kuyak. Aka orak pachan huchanakapa sehaya kun hasumas aka tatito sa hila kuyakanak ukatha aber tok arakiñani pi hila kuyaka aka primera de Juan pashpa primera de Juan 3:4 tok tañan ukampisa kitina kate huchlurki ukanakaja Diosan lip akinti ukamasti huchalurañaja lip akintaña wasehaya Chikansa kuna pachatihi wasak tatituru loktasiwaihtan. Tatituru entregasiwaihtan. Tatituru take uka huchanakat perdonasiwaihisto. Ukat wiltata hucharuh kutinta ñaneha. Tatitun lina kapap akinsna hila kuyaka. Ukat akarunakaxisto. Ukampisa kitinakate huchlurkih ukanakaha. Diosan lip akinti. Ukamasti huchalurañaha.
lip akintañawa sejaya, hermano, hermana, ukamachchi kansa, akasumatatitun aruna kapaja, sapakat mainiru yatististo, humarna yaru, huchalurañak hanipuni wiltat huchalurjañak aski hatainat kuyakanak hilanaka. Uka huchluririnakaja, tatitun lip akintañaitainau hilakuyaka. Ukamachchi kansa, kunapachatij tatito hupa hakañap loqtasiwi hiwasanakar huchapaqtawejest ukurut uksaruqchi kansa hiwasanakaja tatitutaki kampun hakasqañani hupatak kampun akanayra qataruq wali uyart'aña hilakuyakanak humanakaq uyart'apqam aka 5 hasta 4 hasta 9 kam 10 kam uyart'asip kakin wali sumaka runakaparqay t'istu hilakuyakanaka ukamachchi kansa hiwasanakaja hanipuni uka huchanaka tatituj abst'awajistu humarnayaru wiltat hanipun wiltat kut qañaniti hilakuyak uka huchalurañanakartu wiltat kutintañani han walinakartu wiltat kut'añaniqa tatitun lipuap akintawaisna hilakuyaka ukam akarunakapaq hiwasanakar yatist'istu humarnayaru yatist'istu aruptukupal hayt'istu hiwasanakaru kuyaka hilanaka akarunakapaq sapaqat maynirupal hayt'istu wali askipi akatatitun arunakapa uyart'aña lit'aña chiqansa wali suma uñakipt'aña tatitpachaw akarunakap tuquw hiwasanakar arhayt'askistu hermanito hermana ukamaqsistu akasumat humanakaq uyart'apqam akasoqtan hasiwa ukamasti taqi kitinakateq tatit Jesucristun pejeq mayaki haqjeq ukanaka haniwa huchan sarnaqapjiti ukampistaqi kitinakateq huchan sarnaqapkeq ukanaka haniw hupar unt'apkitsiqaya kawknirinakati ukap hucha taypin hakaski ukanakaqa haniw tatitur unt'apkitsiw tatitutqa hayankaski wasistuwa kullakilanaka ukamaqchi kansa hanipuni wiltata hucharkut'añaniti kullakilanaka tatituka hanwalt'aintaypit abst'asiwejistu humaru nayaru ukamaq hilakullaka humanakas uyart'apqam lit'apqam aka arunak hiwasanakaq uyarañani arunakap tuqu hiwasanakar wali suma yatist'asistan kullakilanaka ukamaq aka arunakar bendispan humanakaq uyart'apqam hilakullakanaka ukamaq hermanito hermana chiqansa maqipuru humanakampi chikayst'asiñani hiwasanakaq tatitun markapa sarant'askakiñani uka huchanak hanipuni uka huchataypin hiwasanakaq chiqansa kunapachati tatitun wawpaqtan ukurutqa chiqansa tatitu wilapam alaqt'asiwejistu humarna yaru wawaparutuk t'ayasiwejistu kullakilanaka hanicha tatituq ukasuma hakañapa loqtawayi humalayku nayalayku tatituq wawapartuk t'ayasiwejistu kullakilanaka hanipuni uka hucharuq wiltata kutiyaqipanakaqa tatitut qipartawayqi ukatqa toquñanakaru sarawayqi umañanakaru sarawayqi hanwalinakaru kut'awayi tatituru hanipuni ukampiq agradawayksnat kullakilanaka tatituru hanipuni ukanakampi agradawayksnat kullakilanaka ukatu akarunakaq amuyt'ayistu humarnayaru kullaka hila huchalurañaqa lip'akintañata nawkullakanakhilanaka ukamaq hiwasanakaqa tatitun markapa sarant'añani nayra qataru kullaka hilanaka gloria a Jesús gracias hilakullaka ukamaw akasumarunakapar hayt'awistu humanakas uyart'apqarakim tatitun markapa tatitun iglesiapa hanipun hiwasaq tatitut halaqañaniti tatitut puri waytapt'asiñani huparupun ch'ama mayt'añani tatiturupuni hiwasaq kattapt'asiwañani hilakullakanaka gracias Señor ukamau tukt'ayasiwayaqtan hilakullaka akarunakaruq bendispan hermanito hermana gloria a Jesús sí. Gloria a Jesús, gracias Señor. Ukamau akasuma tatitun arunakap uyart'awaytan hilakullakanaka ukamaq tatituruyma kat'añan tatiturius pagart'añan humanaya wali askiw tatiturius pagart'aña kullakilanaka awkisaru chiqansa hupaqa chiqansa hakañapa loqtawayi humalayku nayalayku taqi uka huchanakatu wawayst'asiwayjistu humarnayaru gracias papito
humaru yuspagara waisman. Tatay ukasuma hachamuna sinyama. Tatay humaru halkat ani waisman. Alakpacha kapash lurt asir papito. Humaktaki uka hujanakata pampashta si wayapjista. Hichak tatay yanap tapjita. Chamancha pjita papito. Sapakat mainir chamancham. Waitam tatay ukaruna kamampi una nakaro walisuma chamaista ni pjista tatito. Yuspagara waisma o tatay. Uka huchatay pinakatsa imasi pjarakita. Yanap tapjita papito. Hanipunan tut asi waista titatay. Takiwawana kamarus imasim tatay uka hanwal tay pinakata. Yuspagar tawaisma o tatay. Humaro alakpachankira ukeja. Gracias papito. Yuspagara papito. Ukamach tatay ukamapan. Gracias Señor.